The non-cooperation movement of the Garo Hills region today, the 5th of February, concluded peacefully. Thereafter, the NGO's leaders decided to clarify why they were demanding to the government to remove Rakesh Newar. The meeting was attended by various NGOs, including the ADE President Dalsing Bira CH Momen, GSU President Tengsak Jing Momen, FKJGP President Pritam Marak, and ESO President Mansang E. Sangma. Speaking to the media, ADE President Dalsing Bira CH Momen said, "The Garo Hills Autonomous District Council is the council of the Garos. How can a Nepali be the CEM? Rakesh Newar is actually belonging to a Nepali clan in origin, and they have expressed their opinions that they cannot accept him as their CEM. Furthermore, if the government did not pay heed to their demands, they will continue with their indefinite agitation until they are dead." Kasara ajak jat sakantina, cega, andake uyak naskinga, matang kepaya anti gemoko, cengnya tak terkanio, congotan, ya CM, na gepenjat ko naniko, jigalaniko, cengni tak terkanio, nasional sakantian, ajak jat nane, aru asal baptigaman, konsulna, plak jatrangan ajak jat sakantian kasai, ya tak terkanio ceng baksa bakremanina, cega sakantian, nasional ko ya tak terkepa, dol, bunga, cega nasional ko matela tinga, dan sakantikon matela. Ini mandike cega akan atas kinga, cengni tak terkanio, sauba antara nam geni na, sauba antara personal benefit na, sauba saubarang unggiza, sanchienirang, ba namme cengni tak terkaniko, bano na bong unggiza muksuanio na, resera tanirang, ko kamka na kaparang bangyan donga, orang ko cengah talo social media ron kinga, uni wa mandena cengah diga akan atas ka, ya Rakesh Newar ko, pangbatan aciksa, beda sangma sijok ba. Nemang na akan tukkinga, jadi mo cengah talat natas kinga, sangma sih nama tunga, niba bini, jangi tangani bewalan, aciau ni, dahulu na kengkeng, Nepali, bag Punjab ni, kalcaro, turumo, talbasonga, sekolah absan memang klasu poreng parang, plakus gini cembo, bisong plakan, ya kon kenak tamak gen, plakan aceng ya bini, ya bini plak karam sekarang, classmate ram, plak kerpes sekarang ya jolu turau dongko, plakan bini jangi tani man. Cengah pelakan manusia, uniman ya gepenjat ni, kalcaro, turumo, dalgaba mandeko, hancera main ke hancera cekjat ni sanggen, aru plak bini biakani bewalnang, plak uni, jangi tani bewal gemukan gepenjat uang ode, cengah, tahu tak terkeng bo, dol bunga NGO cari kera acak nak tamanja, aru ko cara acak nata, orang asuna nata cengon jawa, uniman, ya ko akan yang sabarang, badia ba, canciauna. Sokat ke perang doang, cungmutan, batang ke ba, ajin tamrang oba, batang ke ba sumarang ke sobarang, bigita takke, ke penjat paksa, mix sobarang dong nama doang. Dia mau mandiran siam ongjok, iya ongjok, dia merang pelakan, aciau ni, makba pak barang pelakan, acek jat donge, acek jat play, acek jat ni kalcaro, acek jat ni toromo. Jangi thangpa mandirwa, acek jat ni dakbel pe jar ke, acek jat na khasai, acek jat baksa, jangi thangpa mandirwa. Uni ruwa mandiran ko, cengah mamu ko baganjak. Uni zamano, ya CM ni, chairman wani ko ba cengah ganjak, aru bini personal.